گفتم تاریخ 18 چای شروع میشه. هم شروع شد. اینه بخیر امروز چای هم زدیم نشان که بیزارم. اینجا بچه هم هست گفته ما ترکمانا کونه پیخلر. خواه بچه خاله بو این سال چای چی رقم است؟ امسال چای بسیار خوبش است. تاریخ 18 است. ماه پنجم شروع به کردیم. نظر قیمت ها چند میشه؟ قیمت ها از این 13 ما میزنیم خود 14 15 هر چقدر گرفته تانستین خوب است. خواه Abdullah ağa. Sen ayda Abdullah senem kone piha. Mana doğanlar çaylar başladı. Odan hem melengede selam aleyküm. Mana çaylar olsa başladı. Çaylar olsa birleşiğim başladı. Indi kalan kaçan kim bağ olsa avayla gelip altın gelecekler. Hop diyecek alsanız çay kalmaz. Kurban ayttan son halas olacak çaylar maksat. Böyle jor olsan böyle hem melengede men taraftan salam. Aziz adamlar yani mehriban onlar bana gördüğünüz yanaştan çaylarım başladı tarih. Kança dipten 2026 17'inde 5. ayın 17'inde olacak dipten bu 18 değil mi? Başlayırdık bismillahirrahmanirrahim. Huday pak bereket versin. Çaylarım inşallah şu ustad nizam aydan yani akın nizam aydan yani şu 14 15 aynen. Gayratına bağlı da ne oruçunu da. دوستان عزیز چیزی که شنیدین این 13 و 14 و 12 هر چقدر گرفتین بگیرین فایده خودتان است. مقصد از 13 پایین نشه دیگه. نرخ خراب نکنین. سلام علیکم.